салом алайкум дӯстони азиз ва дӯстдорони варзиш. Нашри навбатии барномаи дунёи варзиш аст аз ютуб-канали Радиои Тоҷикистон ва мо дар ин барнома тасмим гирифтем ки яке аз варзишгарони муваффақи кишвар ки тавонист аввалин тоҷике гардад ки бо ширкати Dana White яъне бо UFC шаҳрнома ба имзо расонад, ба барнома таклиф намоем ва меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд Нурло Алиев ва Нурло шуморо ба барномаи дунёи варзиш хушомадед мегӯем. Сараввал мехоҳем ки атрофи ана ҳамон қарордоде ки шумо бо UFC бастед, яъне бо ширкати Dana White иброз дошта бошед ки оё пешниҳод аз ҷониби худи ширкат буд ё ин ки шумо бо Dana White тамос гирифтед? вақте ки дар амрико будем, як турнири UFC баргузор гашт. Дар он ҷо моро менеҷермон таклиф кард ва мо рафтем ба шаҳри Лас-Вегас. Дар он ҷо ман Dana White-ро дидам ва салом алейк кардем. Менеҷери ман шинос кард ва ман гуфтам ки ягон тоҷик аз кишвари мо, аз давлати мо нест дар UFC. Ба ман як шанс де ки ман худро муаррифӣ кунам, парчам давлати худро муаррифӣ кунам. Ва он Dana White розигиашро дод ва мо паридем омадем ба шаҳри Майами ки дар он ҷо тамрин зиндагимон дар он ҷо буд. Ман боварӣ надоштам ки мисол шаҳрнома ба ман роӣ мекунанд. Баъд аз 10 рӯз дар почта, дар эмейли мо шаҳрнома омад ки Dana White ба шумо мисол шанс медиҳад ки дар Dana White Contender Series шумо худро нишон диҳед ва агар буридед 4 бой бар UFC контракт. ва мо розигии худро додем, тамринро давом додем. 1 моҳ буд. Маш кардем 2 ҳафта пеш аз мориба ба шаҳри Лас-Вегас сафар кардем. 2 ҳафта дар он ҷо тамрин кардем ва контракт додем. атрофи рақобате ки бо Ҷош Уики амрикоӣ доштед ва ин имкон пайдо шуд ки шумо бо UFC шаҳрнома бандед, атрофи ин рақобат каме ҳарф мезадед? вақте ки як рақиби аввали ман варзишгар аз Армения буд, вақте ки 7 рӯз ба мориба мондагӣ буд, ман тамрин карда иста будам, вазни худро поён карда иста будам ки ба ман менеҷер баромад ба бародари ман Фирдавс ки рақиби Нурло виза гирифта натавонист ва намебиёяд ва рақибашро алиш мекунад. ва ман хеле ғамгин шудам, зиқ шудам ки ман фикр кардам ки ранги мисол дигар шаҳрҳо, ранги мисол Россия ва Осиёи ки мисол дар 3-4 рӯз ягон кас розӣ намешавад ҷанг кардан, я 3-4 рӯз мисол қабул намекунанд муорибаро. ва ман ғамгин шудам ки баъд ман гуфтам ки бародаро менеҷерам гуфтанд ки инҷа амрико аст, инҷа UFC аст, инҷа ширкати организация яке аз беҳтарин бақувваттарин дунё аст ки вай бо як спискаи дига доранд замени одамое ки ва я ҳама вақт ҳамхалӣ тайёр мекарданд ки 2 боец 2 варзишгарро мемонданд, бо як варақи дига доштанд ки мабодо ягон тайё маиб шуду ё травма гирифт ҷош доранд. ман зиқ гуфтам не мисол не ки натавонам. баъд 4 рӯз мондам ба муориба ба мо ҷош фигро роӣ карданд. ман як бояшро дидам. ман розӣ фарқ нест кати ки анде ман рӯзи 20 ба шаби 21 ман ҷанг кунам, контрактро гирам. ин боис гардид ки шумо бо шикаст додани Ҷош Уики амрикоӣ рӯйхати UFC-ро ба даст биёред ва албатта ки ин ифтихори ҳар як фарде ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунад, умуман нафароне ки тоҷик ҳастанд, боиси ифтихори ҳар яки мо буд ва мо ин пирӯзиро ба шумо муборакбод мегӯем ва умед бар он мебандем ки худо кунад ки шумо дар рақобатҳое ки дар UFC баргузор мекунед бо ғалаба ҷанбаст кунед ва парчами азизи Тоҷикистони моро ҳамеша парафшон созед. ва 4 рақобате ки шумо бо UFC шаҳрнома бастед аллакай, дар нақша аст ки аввалин рақобататон кай доир мегардад? вақте ки ман ҳарифи худро маълум кардам, Ҷош Уикро, ва пеши Dana White омадам, гуфтанд Dana ман тайёр ҳастам ки топ 15 ҷанг кунам ва 1 ҳафта вақт ман тайёр ҳастам ҷанг кунам. баъд пагаш уже мо дар 22 октябр дар Абу Даби роӣ карданд
аксаперник доғистонӣ ва диетологи ман ки вазни маро поён мекард гуфт Нурулло мисол маслиҳати ман ба ту ҳамин аст ки амрикоӣ буда гуфт ки ин бойро ё қабул накунем барое ки ту вазнро мекунӣ бо ӯ лекин шояд ки дар муориба худро беқувват ҳис кунӣ дар ту вақт лозим аст ки ту тӯлони 5 моҳ 6 моҳ теории ҷиддӣ дидӣ бояд ки камтар баданат дам гирад. баъд мо ба маслиҳати бародаро ба маслиҳати диетолог маслиҳат кардем ки баъд дар UFC нависем ки мо тайёр ҳастем моҳи декабр муориба кунем. Нурулло инҷо як чиз бисёр гӯем ки чӣ хел фаҳмонам барои бинандагон ҷолиб аст ки варзишгар метавонад ки рақобати худро гӯем аз миён ихтиёран яъне қабул фармояд, чунки шумо гуфтед ки ба мо тамос гирифтанд ки баъд аз як ҳафта мо рақобатро мегузорем ва шумо метавонед дар он ҷо пешниҳод кунед ки мо ин вақт рақобат намекунем ва мақсад дар вақти муайян ки дар моҳи декабр гузоштед рақобатро мегузорем. Не, UFC ҳам хеле ширкат аст ки агар ту шаҳрнома дошта бошӣ вақти муориба ба ту пешниҳод мекунанд ва одамеро ки пешниҳод мекунанд катиш бояд муориба кунӣ нест ихел ки туги ки ма кати муориба мекунам ма кати ҷанг мекунам ма кати и вақта мезанам хеле нест. интихоб аз ҷониби ширкат баъд аз он ки ман муорибаро бурида будам ва омада нагуфтанд ки Нурулло ҳатман бояд ту ҷанг кунӣ, гуфтанд ки на ту гуфтӣ мо туда метем мезанем мисол ба ман гуфтанд ки мисол агар тӯлони як моҳ бошад ман организм вастанӣ намешад як ҳафта бошад ман як ҳафта вазнамро метавонам қапида а тӯлони як моҳи дигар ман наметавонам бо весро қапида. баъд ва ё ҳам хеле розӣ шудам онҷо дар духтур аст онҷо дар бениҳоят организатсия бениҳоят як организатсия бақувваттарин аст ки духтур ва атлетический комиссия гуфтани ва ё ҳамашон ин чизоро мефаҳманд ва гуфтанд ки мисол майли чӣ кардам. 6 рақобате ки қабл аз ин рақобат буд аз рақобати асосие ки барои шумо ба ҳисоб мерафт ва тақдири шуморо дар UFC ҳал мекард чӣ фарқият чӣ бартарӣ дошт шуморо чӣ ҳиссиёт фаро гирифта буд? ман фикр кардам ки рақобати аз ҳама сахттарини ман ҳамин мешавад барое ки ман тӯлони 5-6 моҳ сахт теории ҷиддӣ дида будам ки ман ба як мақсади биромада будам ки ман намедонам онҷа вақте ки чилик шав дар чашми ман дохт ман даже як чим вообще намедид. ман гуфтам ки ман созам анде ки ман ҷанг кунам барое ки ин орзуи ман орзуи ҳамаи ҳамватанони ман буд ки як боец дар UFC бошад як тоҷики ки тоҷикистони муарриф кунад. ман ба ҳамин фикр ба ҳамин мақсад биромада будам ки то охира фарқ надошт даже 10 раундам мешуд 20 раундам мешуд мо тайёр будем ба ҳамаш ки муорибаро як бало кунем ба даст орем. қабл аз рақобат боварӣ доштед ки ғолиб меоед? боварӣ сахт боварӣ ҷиддӣ доштам ки ҳамин рақобатро ман бояд бурам. дар ҳангоме ки шумо варзишгари амрикоиро бо нокаути техникӣ фиристодед ва баъди оне ки ғолиб омадед чӣ гуна ки дар аввал шумо иброз доштед ки ба назди Дана Вайт рафтеду гуфтед ки дар давоми як ҳафта шумо омодаед ки рақобати аввалинатонро дар UFC гузаронед. Чӣ гуна қабул карданд? вақте ки ҳамин гапро ман ба Дана Вайт гуфтам Дана Вайт чиликашро бардошт гуфт ки мисол маладец ки баъд аз бой гуфт ки мисол ҳар як боец мисол наметавонад ки баъди бой мақсад ҳамхе гап зана ҳамхе чӣ кунад мақсад маро гуфт ки ман аз ту боварӣ чӣ дорам да ки дар оянда ту ситораи чӣ мешида гуфтак ман ба ҳамхе гап задем. Нурло як бисёр барои ҳар як варзишгар ин муҳим аст дастгирии мухлисон дастгирии ҳамватанон атрофи дастгирии ҳамватанон мухлисоне ки дар он ҷо шуморо дастгирӣ карданд чӣ гуфтанӣ ҳастед?
ما همه وقت میگفتم که هموطنان ما که از اون نفرای هست که ما وقتی در نوایت همو یکم باری که ما رو پروژه ما گفتم که در نوایت مثال طولی نمیدونی که ما دولت ما یک مایده کنه که چه امیمه رو در دولت ما دوست میدارن. وقتی که ما موریبه رو بریدم، وقتی که در ما کنترکت دادیسته بود در نوایت، ما رو گفت که ما نو قویل شدیم که در 10 مینوت 1,500 کامنتاری در سایت ما وقتی که ما پیش از وی رزمی که کدیسته بودم در نوایت در صفحه اینستاگرام خود گذاشت، میگه دیگر بایتسو دیگر آدمون میگه 30 کامنتاری 40 کامنتاری و میگه تو در 10 دقیقه میگه 1,200 کامنتاری. میگه ما نو باور کردم که از پشت تو یک دولت مثال دستگیری میکنه. فخر بودم مثال دما که همقدر هموطنان ما را دستگیری کردن. ما باوری نداشتم که من تاجیکستان میام. در هر یک جا کودک، مایده، کلان، حتی کامپیران ما را در همی قوام بوسا میکرد که رحمت که مثال تاجیکستانی ما را معرفی کرد در یک دولت، در یک اوپرای دنیا. واقعا این کاری که شما انجام دادید از این زیاد هم باید ما دستگیری کنیم شما رو در هر یک رقابتتون، چون که شما مایه افتخار ملت تاجیک هستید و نورالله اطراف رقابتی که در UFC میگذرانید ما مقصد شهرنامه به میان گذاشته صحبت کردیم و تا یک اندازه پهلوی همین رقابت‌های شما رو در UFC گوییم باز کردیم و میگذاریم به قسمت دیگر که چگونه شروع شوق همین ورزش به دل شما جا شد، از کجا پیدا شد که شما UFC و همین محاربه‌های آمیخته بپیوندید. ما گودک بودم وقتی که برادر ما علیشیر بهرلا برادرای اکای ما که در ورزش گوشتین طرز آزاد مشق میکردن، وقتی که ما سنی 2 بودم 3 بودم ما رو میبردم، ما سمکاشو نمیگرفتم، وقتی با یا گوشتین میگرفتن چمپیون میشدن و هر پدرکه هر چیزایی میدادن شنا با خونه می اومدیم، مادرم میدادم، مادرم خیلی خرسند میشد که مثال بچه ما از گوشتین چیز برید. بعد همیشه شوق کمتر پیدا کرد، با گوشتین طرز آزاد ما رو برادران بردن و از اونجا کم کم چمپیون میشدم، خیلی پسوده می آوردم، مادرم خیلی خرسند میشد. بعد با ماریبای آمیخته ما چند کرد گفتم که مکک تماشابین یک برادر خود رو دستگیری کنی اومدم که همجا یک آدم نرسید، گفتم که نورالله بسیار تو کشتین گیری و در کوچه کم کم جنگ کردیم چیه کردیم. بعد گفتم آقا من میتونم مثلا مگه یکم مش دادن فقط گوشتی. بعد لباس آوردن ما شورتی ریسکا پوشیدم، بعد نام خواندم برآمدم اونجا با گوشتین در زدن همیشه خواه میکنم بال گرفتم، خیلی چمپیون شهر دوشنبه شدم از پانکراتیون. بعد استاد من واسه یوسفوف هم وقت پرزیدنت فدراسیون پانکراتیون تاجیکستان است، او وقت استادم نبود. بعد گفت نورالله گفت تو چمپیون شهر شدی، شهر دوشنبه ما با آسیا رفتیم، با چمپیون آسیا در قزاقستان میری؟ با من گفتم ها. بعد گفت بازال بیا. بعد 2 هفته بازال استاد واسه گفت تمرین کردم، با آسیا رفتم، آسیا رو چمپیون آسیا شدم، 3 محاربه رو بریدم. بعد اومدیم بعد از یک ماه چمپیونات جهان بود، بعد با چمپیون جهان بردم 3 کرات 3 سال طولانی 3 سال 3 بار چمپیون جهان شدم. با یک چمپیونات جهان دیگه از MMA بود، از پانکراتیون با از MMA بود، از MMA رو چمپیون جهان شدم، با از بایوی سامبو چمپیون آسیا شدم، با یک 10 کرات دیگه در جمهوری تاجیکستان چمپیونات جمهوری تاجیکستان برگزار گردید ایجادم چمپیون شدم. بعد با پروفسیونالی گذاشتم. از والدین برای با محاربه های آمیخته رقابت نمودن شما والدین ناراضی نبودن؟ ناراضی بودن، پدر نمیمون.
پدر وقتی فهمید ما با ماری باید میخوایم تولید میکنیم گفت تمام این روز پس شما نمیرین. بعد ما میگفتیم که من ایلاوگی میرم دروغا ایلاوگی میرم. بعد میبرم میرفتم مشق تمرین میکردم. با وقتی که چمپیون جهان شدیم آخرین بار تلویزیون ورزش و دیگر تلویزیون خونه آمدن که پدرم خیلی شوق پیدا کرد با ما گفتن که چی خیلی شیدگی شدیم مثال بود که خطرناک نیست مثال پدرم با اجازه دادم با یکم باری که پروفسیونال گذاشتم گفتم من با کلیدکا جنگ میکنم. گفت نه مثال نمیری. با ما گفتم پدرم شدم من گوشتینگیرم من نمیتونم رساندمش پریز که خواه میکنم نگم والیبال میکنم تمام میشه. هم خیلی راضی کردم پدر رو. بعد اجازه داد بعد رفتم که هم خیلی شد خشم. حاضر چگونه قبول دارن؟ حاضر در بایا هر روز مثلا دام میتونم زنگ میزنم زیخ میشن میبینن وقتی وز پایان میکنیم وقتی اگه حاضر همین دافی که اومدم آغوش کرد گفت مثلا من فخر میکنم که مثلا همه قبای میزد من قاش نمیگفت یکم هم میگفتن گفته بود یکم بود حاضر گفت که مثلا من رحمت که مثلا هم خیلی که من یک همسایه یک برادر یک آدم میبینه در راه میگه که رحمت با پسر شما که نورالله با ما 2 کارتا 3 کارتا بله فجاب گرفتم که من انشاءالله که ماری بوی در آینده رو باید حتما پیروزی بدست. نورالله بسیار شوق‌آور است که چون که در هر یک صحبتی که با شما میگذرونن از جانب تلویزیون از جانب صحیفه های اجتماعی شما را با رزمکار شناخته دنیا حبیب نورمگомедов مانند میکنن و واقعا شما مانندی داره این اندیشه بنده است لیکن چگونه شما این را قبول میکنید قبول دارید خودتان؟ من چند کرد بسیار گفتم که این مثال قبولی من یکم مثال تغییر دادن نمیتونم. من نمیتونم گفت که نگو من خیلی برای که خیلی خلق هم خیلی ما رو شکست که با مانند کرد از یک درجه مثال یک ورزشگر بهترین دنیا است نکنیم که باید ما یک کاری کنیم که ما رو از روی نورالله شناسن نه از روی که به حبیب مانند است. اگر که این خود نورالله است تاجیک است عقاب تاجیکی است نگن که چی این خیلی میگن من نمیتونم من فکر خلق حلیش کردم. من باید کوشش کنم و هر یک مبارزه خود رو پیروزی به دست آورم که مرا همچون نورالله شناسن. شده است در مکانی که شما رو گویا مانند نبود در حقیقت حبیب بدونند؟ بسیار جدا بسیار هم در امریکا بسیار میکرد من از 5 دقیقه 10 دقیقه گپ میزنم صورت میگیرن بعد من آخر میگم که من حبیب بعد رو آغوش میکنن ما باوری نداشتیم توی قدر میشم مانند است. واقعا باری با حبیب نورمگomedov واخورده اید؟ یک دو بار بود که یک بار در یک تورنیر وقتی که من کمربند بریدم و یکی از یک داغستانی بود جور هم برادر حبیب بود هم کتیشان تمرین میکرد برای کمربند کتی همون چند کده بودیم 3 این بوی پروفسیونالی ما بود. بعد از اون یک ماه پس یک تورنیر دیگه برگزار گردید کتی حبیب همونجا واخوردیم و من رو تبریک کرد و بعد از بوی کانور بود من رو تبریک کردم. بعد یک بار دیگه در حج واخورده بودیم. بهتره. رقابت هایی که در UFC برگزار میکنید و حالا که نکرده اید از این در گوییم که از ماه دکتر شروع می شود اولین رقابت شما از جانب شرکت دانا وایت این مبلغ معین دارد یعنی برای رقابت گنرال جدا شده است و گفته می تواند که چقدر است؟
Ако 4 бое ки контракт додан Канарои Калон наметиян UFC Канарои Калон наметиян $15,000 амрикоӣ ки боҷа 30%-аш налог аст мегирад. Баъд аз 4 мориба агар ту 3-4 морибаро хушрук гузашти пирӯзӣ ба даст овардӣ, баъд Канарои Калон мумкин шартномаи дигарро дар сурате ки шумо дар 4 пирӯзӣ агар пирӯзӣ ба даст биёред, яъне ки шартномаи шумо идома меёбад. 4 пирӯзиро агар ба даст наёрӣ, дуташро пирӯзия ба даст биёрӣ, дуташро боғ кунӣ, мисол метиян шартномаи нав. Лекин ки цели мо ин нест, цели мо чемпион шудан, мо набояд боғ кунем. мо боварӣ дорем аз шумо ва умед боз бар он мебандем ки шуморо худо пирӯз мегардонад. То рақобати аввалине ки дар UFC мегузаронед, дар пеш чӣ нақшаҳо доред? Чӣ корҳоро бояд пушти сар кунед? Дар пеш аз нақша дорам ки охирои ҳамин моҳ ман ба Амрико бармегардам. боз дар ин ҷо тамрин кардестам. Дар ҳар рӯз саҳар бегунӣ 2 вақт тамринои худро идома додастам ва 1.5 моҳ пеш аз бой, пеш аз мориба ба Амрико бармегардам ва дар он ҷо боз тамринои худро идома медиҳам ва омодагӣ ба аз ҳозир шумо ба ҳамон вазне ки бояд дар муҳориба кунед, вазни худро контрол карда истодаед ё ки пеш аз бой мешавад? вазни худро контрол кардам ман ва дар тамозам бо диетологи худ ки амрикоист ва акози маро иҷозат додагия ки хурширини ва аз ҳафтаи оянда ки меяд бо омада роӣ мекунам ҳам чизое ки бо мумкинаи бо расмисания бо идома медиҳам. дар фарҷоми барномаи дунёи варзиш ба бинандагон чӣ гуфтаниҳо доред? Ба мардуми тоҷик чӣ таманниёт доред? Ба ҳама гуфтанем ки ҳазор раҳмат ки дастгирӣ мекунанд, бисёр мухлисои мо, ва ҳазор раҳмат ки ба шумо ба дигар телевизионҳо ки қадрдонӣ мекунанд, файрод мекунанд. иншоалло ҳамаш барои давлат, барои миллата бисёр муаррифӣ кардан аст. Ман ягон мақсади дигар надорам ки ман бисёр дар ҷо бурам гандинам Нурулло ба ҳеҷ ман ҳеҷ чиз заркор нест. Ман бе ҳамин чизам зиндагии ман рафтаистай. Бе ҳеҷ чизам ман мисол ҳеҷ нест. Ман ҷонма дар азоб мондагиам мисол 15-20 килограмм вазни худро поён карда ва буромада мисол ин қадар моҳҳо дар падар модар аз бародарон аз хештаворон дур дар як лави дунё мисол худам тоқа азоб кашида. Барои ҳамин аст ки ҳечам набошад, як қатра хубии худ дар давлати худ наминакум барои ман ҳамқаш бас. мо шуморо ба барномаи дунёи варзиш бори дигар хушомадед мегӯем ва боварӣ дорем аз шумо ки дар рақобатҳо дар UFC ғолиб мегардед ва ҳатман баъди рақобатҳое ки дар UFC баргузор мешавад, ҳатман бо мо суҳбати бардавом хоҳем дошт. ва бинандагони азиз, мо инҷо суҳбате доштем бо размкори шинохтаи тоҷик, нафаре ки аввалин тоҷике гардид ки бо UFC шаҳрнома бандад, Нурло Алиев, ва Нурлоро дар рақобатҳои минбаъда ба ӯ бурдбориҳо хоҳонем ва бо барномаҳои дунёи варзиш бимонед ва ҳамеша саҳифаи ютуб канали Радиои Тоҷикистонро пайгир бошед.